Ino ni metha ya nteto ya weru tha ithatu inkugwate ogeni. Ino ni mucia nteto iria tukubanganiritie. Kisonga sa nyuma ithurano cia Sako yamenya kurema Njuma Mutia gucokeria nto ithingia. Utari na barua ya mukana wa marubuku mamugukambwa ni miario ya biashara Mombasa. Atongoria ma Embu kugeria kubonokia muguka. Clinical officers gukinyiria kuthina mbere na mugomo. Kikundi kia mbeu mbithi nigikinyite obicini cia murungamiri wa municipal tauni ya Meru gwitia mbeca ciao ikiugaga matari bua nyuma ya kubewa wira wa kuthii kuthangarania ithurano cia Sako yamenya tuko ya Juma ni macokete mameniria banene mabisha mathirikari ya Meru maria makuga ni makuthungira biashara ya matatu muciini wa Mutindwa na nkuruki gwitia a biashara mbeca makiuga matumitwe ni gavana Kawira Mwangaza. Muthuri Muriuki atwambiririe na riboti ino. Daba tutujire muchemanio ne jwetu ituretire amemba betu ureba bati kwitha bejite muchemanio oja ura tuitanaga na tutuka inyana ima kana aja kwitha twina security nuntu amemba betu beja bakethia secretary ukonania barugere oretinio watonya muchemanio ne thaire tuchemane muchemanio ne tuonere ngudi cieja nkurukia ngari ithatu inya chera ndroba cia thirikari yetu na ikweja chiguturwa beja bonde batonya ndene muchemanio twetu twageria kwaraniria nabo tutuwitikanire Ounandi ni makarigitio kya makemenya akiwa Njuma Nduru kagidagara bari na muchemanio jojo ijwa tonyerero na kule magwita na mbere na nonto bonto bubu mtjo na arua kikundi kimwe kya chumirwa kikinyito bisine mulisimu manager bakiwe ne mbecha bakwenda kiwira ne brobe keri Yeah, only I was asking for 50 people. Yeah? Over the I want to 50, not about 1 to 9 there. Da kone kere chiri giri da the 5 teu that oh that is that 1,000 lecho chiareo and ore da 20,000 I am organizing by 2:30 we you bishia one. Ahí tú no me vas a decir tú ya lleva de bueno. ¿No? Na ndekira gitumite wona ana bantha kabonde baumirite ibara betirwa kiatho kanata na betere beta muchemanio ne na bagweta muchemanio ne mbaye ukoro muchemanio nontu jutathithikire orendaga endajo thukwa jura ya kuthithika jutathithikire na bwana baba bonthe batarirwe na bonthe benakie kurewa nontu muntu na njewe pateana ne akuruba kurerana baona na bao be skuru na nande tukuromba gonkanata ubare na mbeya ciao na mbui ketha tugeta na inchi bange tumare amathige tukina kinya na kietu kenda tunengero into bietu na next week na Njuma tukaumira Meru yonde tuje turombe kinya tuikwa nguge ana ba mumero kinya na kia kunengerwa mbeya cietu te sasa ataba nengere nyakira bare te abanengero mutongirije nande batwere itokugatire kawirare tomana
unenkere nkanata ura tuje kirabu are gotaware go getembene nkanata kirabu getembene kwa insurance nkanata to muambecha chietu naru atouga tunenkere mbecha chietu na ndaka tuinde na itokoria thirikari ne ate kugwata irabo binge etogwataga nkanata getogwata itokothima 10 kuthukia ndaka stage na kethima 10 awa mwana keuna tutoba mugongo wankanata tokwira narua wekinya tukambe achietu tule India mabobu bagute stingira bokara kuna mithago kwe mingi nondo kuna mbecha bagwetua na bate kumenya mbecha chichiambi no ntuba mtu gwitwa pastor kawira gotumite pastor eza gutwanga kingi mboria mtu gwitwa nkanata ogore otwere thirikari ithatu Taizi kawira gutonya ujo twangamisho tu wa thirikari engaba ogore wenga no mero wetuteja twe youth twe atia wa tuteja rutere rweko bado tukunyanyasika mtu gwita pastor arete ngirithano mama guzikia mbecha mtu arete ngirithano akiuga ikawira gwitia mbecha bado itu tureta on stage tukabangana tukathithia manto amega lakini aretete pastor ari watangara mete ngirithano na benda bancho ni kabera bwega arete ngirithano kuga mama no wetete ngirithano turenda kawira achumerie gabana wetu eja twire ngirithano eta ya pastor ichiai tangara gwe komboire amete ngirithano akuga mama akinyiro icio traffic marshal erego tutethia ende twekere yo turaga nonto etongere tu Francis no gwetie ngirithano kila wakati agechieta pastor tukorie pastor riku mbere yukura mathaa ithanthatu riugo tumba kwathikira murungu na wathikira mbeca na ndi pastor gotwira wothe wathikira mbeca kai murungu kenda tumba gwitania na gwe ngaba natiga kumama nonto turirwa mbeca igwo gwetia umiro twire kethira igwo tukutumira mbeca kana te mbeca ke 11 tukaraga munga yo aumire atwira tha mbeca tunenkaira pastor kana tule aga revenue ya thirikari na ndi nonto niremete kwethira ja kure maburu kinyatwe byama byonda birio na tutige kure revenue nikenda nagwe umaro twira ni utureage pastor Muthuri Muriuki Oro TV mutirejo kangangi Habisa munene kirerwa ngirwa urimi meru thirikari-ini ya gavana Kawira Mwangaza niwe James Mutea na arutite mukana omurito kire munini wa gavana Meru ni nyuma ya mutuma kumoro ntakiugaga narabaraganirie ithurano cia Sako ya menya agititera Mutea augite mutoithingia kuri na mucore wawe aragwatagira nikenda kuyukia utongoria wa Sako ino untu waregagwa ni akiama mamangi na nikyo giatumire athungira gutigira kuri na urungamia kire ithurano ino na urite DJ Mutuma kumushwa uthio kwa uthio enderia arina gintu gia kumwira bantu bakugenda akire nyomba ciantito takabo buteganite Mutea arioga kurega kwigushana kwao kungini tauntu na regirero mbari ya beri ya kumutethereria kuruwa na governor Dennis Mugendi ena ribotini tigana nani na wanseburatu seburane intomwa ya bisa munene wa urimi kaunti ya Meru James Mutea kiri munini wa gavana Isaac Mutuma ntoithinkia na rimwira nati kumuthombi utheri nyuma yawe gutwiria uma kiri kithurano gia Sako ya matatu ya menya ndiria Mutuma arenda gutumia manya jawe guciikira mukarigiti uria kwenda antu akiama basako baithurira bari bongwa ona ndepte gavana kwa kia TV-ini akiwa nanga Mutea na kuleta ando kikundi oi munene okwa na winde mwete shima muno na ni utironda muruma no oi yonchoa nkiri akanjiri onchoa temurete giori akanjiri onchoa endo bichie ko gelegere neke ugetha kubunde muthuki kana kubati ure tu woni na munene okwa ta bantu mbeto bichine woni kwetha nana na bengi muno lakini tona munene onge ombere amantu TV-ini no Mutuma onto ethingia wa weto mbere amantu TV onto no rambere TV nango chogire munene na buru ngo choge ni yete buru oe muntu munene muno na gavana Kawira na akwere pawe nyinge muno na akwete kina beche nyinge muno na akwete kina mochayo munene then Meru County inamba tu na kuria mocha mosara yura Kawira etheria atia then munene onto de munini oku
na ndio bicine kwa yale kana ku ankwenda okwira manto ya sako emenya utio no mutia kuma woni ndio office of thirikari kanto mana anto baeta kurungamira githurano baeta kubuta githurano kemenya sako kwethe ya kwina timu inge yare kuna timu yele kuna timu yetu yo support imutuma na kwina inge yare riku bangi bakwenda nyanda manyi beko ni baeta ba trima timu imutuma ina barwa yandikire merito yantu ende wako kwenda otarwa na bwana mutumo garanthe no kwenda kwa chamani bwandika list yenu bara bangi batena kia kutheta ende batete na mutia kuma ko munene wa kwangwa ndogo tena mutuma mutia kuma baba itu ka mutia mbewe ngai mbewe ngai yeje Wajairi akira mutuma atoka ngugi ya undereva kana makanga ithuki ingugi ende bajwagwa na gethango ndogo magike amakamenya na ngampe makanga na ngampe ndereva na ngambure matatu oni ngoya kwa mbere kuita yare matatu ndare matatu ko nda ndereva nda makanga othebi ndethi atia lakini nyoka makanga ikirana mwata kwa makosa yeo ko te makosa kwa makanga akinyoka ndereva kwa makosa yeo na bwaja thatu lakini nawenda tu no ure manto takabanga ochokeria onto ngwathigirite te anzo renda anzo omyo bicho tenda tu support mama ndio tu amwero mu support wenga itango na muntu ni ade mu support kabisa na ngamwa heshima na ngamwa teyo ene kithomo gya bwana mutu mande kwa kithomo giku wende te kwa kithomo gya kuthura ngabana te mya kuthura muntu rompete ngui kithomo giunte kwa thiatia na achonga itana kithomo giuti mutia iyo mimi sijasoma hiyo bwana reverend na o reverend yokwa ukatha wona kwa mutia thuki tora mano mbito bicine ndomberani Anto mbera mato TV ne ketho wona ko ngo thukitie kanda abuthe butibui utekwenda mbito bicine na wo reverend ko wo thomera Biblia bro mbita kana ndombere ndakibishare ku akwendo yeloi ko nenda muruma tanda Maria kuinichia na imunene pio lakini ande muronto munene kuna edo reverse mentorship angwa ndo munene munene we onto nawe na munene onge witwa ngabana na wa munene tiyo mu support warombere kura bubele thai uritine bire bioro wa muntu tinyamere kanywa dire thani ende ka kolia mato ndo nsemene kuraya onto ba yoro bichine we na excellence ngabana kawira mwangaza mwe support burite ngui Dennis Mugendi, Weru TV, Adhiru Jine, Yembe Central County ya Meru. Abiashara mamuguka kaunti ya Mombasa nimeumiretie gutitera makiuga guti barua magwatite ya kumabamuka na mbere ya wendia wa muguka kuringwa marubuku kaunti ni ino ontutumite mathungira ashara inene na engi gutigwa mati na gwa kuruta mugate wa ontuku namo maria mendagie mirani marombete thirikari kwendamia ugoti uri orengithagua abiashara makimera gikino ontuguti baita momba kuona nyuma ya kuriba ugoti uyu Boniface Mongera ali na matita mama ma abiashara mama Ogoko yiku kaunti nambe mwe kaunti Mombasa kaunti jinyo kwa ruwa idhirito jorito kuyikaira korera na kununa go kwinge kumakiria biashara wa mugoka hatere kuwa mugoka jo kwethera jo kingwa kimeke thiru mirongo na magana ya biashara bariuga boy batikito bayethetu athini na kwa gotuba kutrinya kwenuka getongoro sura kuranunka ukanyumene ngwe nunga tena ngwe kulitandai ngwe ndaromere tayari nombona ngande njothe sina kazi sai na ntaba nditana ira ngwe wanje batena ngozi kulita ndoko nataka yoke mami dimwa ngwe nduke no terire gavana wa kaunti Mombasa Abdulswamad emenerwa nonto bwo kwinga biashara cia mugokate baringirite report ni nyankoroki atithingatirite mawatho nonto mugoka ikimera kimwe kikumenyekana ni watho bwa Kenya gavana ko na wegoya na viongozi wana wegoya gavana narinda wetekide mugoka yukuma kono lakini immediately ntuko wewe baada ntuko yere yaro mugoka ingo kabisa aura kure yoro
no tewe lezerwa sababu ya kuingo aure yukuduru ana tutero nya yoingaro yowe immediately ndwemerana muguka ndene kaunti ya Mombasa na mono muguka nithirite kigwatomburu antu babangi bakumarotero poni na gitumi gikinene bariuga na bakethro bakionaniria nkemera cio cikuthira cikinyanga na mpongeri ejo jwatuma antu babangi mono mumbere jwa arume bantu botheri kiria biashara nabo bariuga bo tabakura kuthingatira watho ni uria oti watho bweki no tu barerikithirwa jona iyo kiro sheria na kiwango kia kuendelea bauri no ntobo vijana bara nunu bagu ya kura kutuko tabati ko ko mauria bebte kanena bebati ko 200 400 ito ina bei juu kienda vijana nyawa ko ya kura kutuko to ya kura bana ja muguka jere unajo ntagaro wingi rutero mira thoko ne kongo wenkunia mira chendeta kuthira chibo bokorwa ende kire biashara ba mira barwa na iromba rimwake kire Gavana Abdulswamad lai biashara tika ithoki na inya ende thina ni tax area oro sana nontu ate atupungusira ngare na inkoromba rere romba atupungusira kuromba ka kutuni area tax kinyama ndukene biashara ikaongeleka na tukomba kinyo kombra nyumba tukuiboya sana nontu bonde barabara usika kufuatilia manto ya mumea yoyo yetu viongozi wetu na nyafanya biashara bo Mombasa na Meru pia itukuiboya nontu bwa kuthira ituretaniritia bamwe nke reporter Antoshero TV kumaje kingine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mongera Hatongoria kuma Embu maribo mambere arimi na nkinyagia biashara mamugukani maruthite mishemanio mwanya gucuwantaira nyuma ya kaunti cia Mombasa na Kilifi kuringa barubuku wendia wa muguka kaunti ni inusho shiri untutumite maringi kabanene ni maugite makathie na mbere kuruira kimera giki mwanka ntuku iria makaumba na rita mwaneke mushiri ari nacio chama sawa atongoria ngurani thiini wa kaunti ya Embu ni masemaniti na arimi na avuri biashara amuguka mwena wa Kiritire na kumererera kumagwatirira thiini wa mbara ya kuruira thoko ya mumera uyu wa muguka uria thoko yaguo ivingitwo mwena wa kaunti cia Mombasa na Kilifi. Uria wari seneta wa kaunti ya Embu vau kavereri ni Welen Kivuti akirutaga mavitia aria marauga ati mumera uyu wa muguka ni ndawa cia kulevya kuona uthuthuria wanekwa na kuonania nduthukagia ugima wa mwiri wa aria mautumagira mira guti mundu anauga uthuku wa mira na mira yanekwa test ya nginya cia science mbere yana act ya parliament act the mira act in Kenya ya vitukirwe mira yambite kutestwa ikoneka itina kindu kingi thukia mwiri na nikyo giatumire ivitukua na kivitukua kuma 2013 ikoragwa watho wa Kenya riu watho wa Kenya no nginya urumirirwe mwenari wake mwenegiti wa arimi a muguka thiini wa kaunti ya Embu niwe Nyomba Kothe akirutaga seneta wa kaunti ya Meru niwe Kathuri Murungi mavitia nikiria arauga ke nike uravura mumera uyu mwena wa Kilifi niguo mira ya Meru ikora na thoko nene mwena ucio tukigua nake seneta wa Meru Kathuri Murungi ni wacaria MCA na atongoria a Meru mathi Mombasa na mathi Mombasa mathiite kuthukia uboro wa muguka ningwari uguo ndagwitigira to niguo mekire twacirite wega na tukiaria wega lakini arikia kuthikuo ari seneta kuma Meru makithi makithondeka muguka niguo ugutewa Meru yao mira yao nigetha itwike ni ekenda gua kuria Kongoya guku MCA wa Mavuria niwe Ngari Mbaka akiugaga arimi aria makuamite gwa kavinda gaka ni engi muno kuona aba nivo marutaga mugate wao wa muthenya na kuongerera ni mokorwa magika wa uria makuvota gutigirira thoko ino ya muguka thiini wa kaunti cia Mombasa na Kilifi ni ciacokereria ringi tungiroria muno giciro giki kia Mbere South Mbere North na maybe other parts of Embu mirani ikoretwo gi support economy muno na kuga mira ndikendwe kana ndikarimwe niguo katwa twenda kuraga ekari etu a Mbere kana ekari etu ma Embu County mara makoretwo makirima na magituika supported muno ni urimi wa mira. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbeta warita mwaniki wa Musiri.
Clinical officers ni makinyeretie kuthie na mbere kwirukira wira ciao cia utungata wa arwaru kiri cibitari cia mwingi mwanka indiria thirikari ikethirwe kithikiria matita mao. Matongoretwe ni mwandiki munene wao niwe George Gibore ni maorontete thirikari nontu wa kwithirwa ikimakirira na marienda marupurupu mao ma risk allowance methiro makiongerwa kuma shilingi ngiri 3 mwanka ngiri 15 kuringana na witikaniria uria maandikanire na thirikari au kabere. May you convince the government to give our UHC staff PNP? We pray your Lord. May you convince the government to listen to the Clinic Officers Union so that they can have an agreement over 10 issues. Leunandi ni rombaliria rikorombo ni clinical officers and county Miru kagita karaba kuriungiri ni mwandiki munene wa kiama giki no George Gibore na gitumi nandi ni kuwa bageta na mbere na mugomo nontu thirikari itiko na kubathikira na kuma na arua weta mbere itura na mugomo wa clinic officers itwa nera itawa minimum service delivery itwa tieta clinic officers anesthetist ndene cibitari na ndene Meru County na country wide tukomba kwetha tweba withdraw also kwena staff yetu ya UHC bamwe baba te clinic officers batari mugomo bamwe contract choni irathirire na bari wa mochara mweri ntuko mugwanja na ntuko mugwanja itomba ukorera rent itomba ukorera fee itomba uchura bya kuria na no thirikari tera ya na solution kinyabo tuwitikanĩria bakauma ngoine nikenda bata uchwa bya kuria kagita ka thirikari we making decision unto ya kabakaria mwaka yunge na yunge bo wa make staff ye bonza bakatha ba kuma ngoine no kuma na ruo tokwendela kutangwe mwankara thikari ikomba kwetha kithikira. Nataka niseme kwamba rais wa Kenya ana nia nzuri. Sijui kama inaweza thibitika kwa sababu wale ambao ameweka kwenye meza amini kwenye wizara wameonyesha kutokuwa na nia kweli ya kutekeleza ahadi zake kwa wananchi. Basi ni mwafaka kusema kwamba kizingiti kubwa sana kwa maelewano yetu nitataja kwamba ni waziri wa afya. Na pia tujue kwamba kwa ajili ya kuweka hawa ambaye ni wahudumu wa afya kwa wote UHC, impediment kubwa ama kizuizi kikubwa kimekuwa Council of Governors. Kwa sababu wao ndio wameendelea kukinzana na Public Service Commission ambao wameadvise kwamba hawa watu waweko katika permanent and pensionable, na wao wameendelea kukataa kwa sababu ya decision ya ile ya Intergovernmental Coordination Summit. So kwa hivyo the two level of government is an impediment to the agreement and to the service delivery to Kenya. Lakini mugomo jiru mthenya na arua kinyari kitani baria bandiki na kandarathi kukorokera mubango universal health care kinyaba batati kwa nyumba kadire maru itongaba neto ito please yato ukaya tunakuinamia utuangalie no nto kuumia na tote yako litangwa no nto twena thina ikia to mto sainera contract no nto twena thina na ingwe to chwa na tothomere kenda to chwangu wetu iberuke yao na gitumike jajo nthe nandi ndikithiro ke thirikari no nto kagitega ka kandarathi one thirite kinyaba kenda thirikari bandike na kuriwa mushara ojora rigitani bangi bakuriwa facility ya mtu aritae wenka iwe there pharmacist iwe there we CEO iwe there we general nurse everything ire kuranta ati sibitare na nkiara sikama kinyaka shosibete ba withdraw ngowe nasi atiro wenka no nto kwethera kinyaba batere imiaka itare na batere ikwatweka batomba kwendelea na ngowe kwa una sinwe kashwa no everything in that facility namba yetwe kenda mba kundaliva orobisi yekwenda kwa utafadhali itokuumia na ontotukuumia utemo sara tokoona itokwanji the government mono ngaba na sebe to tafadhali batu binadamu kama hao wengine tuandikiro itara corona le kware na nene mtu arani facility wenka no kira kinyayo ashwa bange barashwa barakua ito atiero lakini onto twatiero na methangiko ko itokoromba buruna winijia ito atiero na methangiko minene no nto kira mtu akona weritangwera era batikurito inyane anto ekomi wenka lakini ukona una no nto tena otherwise unaifanya kwa to koromba itonga president wetu ito thikirikirero kietu tuiberuke yao nikenda tombo kara ya barabange
tumba kwandiko ya bara bangi kinya tutube tutwe proud ikithomo kietu kira twathomere muntu areto nya daktari na uka ibu nya ibu thaya nkuringiro nya thimo ni asibana mbetha irangi atendi daktari ikore lakini wabate kumiakiriro kira kinkorone yakwa ndatrima na mwasi ndi na stress no kwendroka wa mwasi ateka menyoro kari tafadhali ito kumia we are suffering physically mentally na buonda kila kitu kinya financially ito safa lakini asibarato kundumia bate kumenya antori beto na muntu areto nya kia thoi muntu ongia kare moiko atendi batu ya members kanawe ya staff vayu itsi Meru County kuma tariki 17 tutethete na contract na puende tutengo wene as you itsi staff kuki alitingwe Meru County on top of strike era alikuwa tuwe na mulimo sana obwera kwa tutethia tuengo wene lakini tutena bakwethia mbele piongo wetu twethete tokemete anto ame yake na me yake ne utorite tokere wa muchara nusu na tukwerio sukuma thirikari tukwari kwaranira thirikari batwira what is next lakini uti communication turona Muthuri Murioki Waru TV mutiro kangangi gatoke kanya ga kunogo kabanini Batwe Jawero TV na Wero FM ni tugushokeria nkatho ni gutugwatambaru na gukurani natwe ni kagita kange kolingi kura chakuza ICT Awards 2024 kura yaku ni olitobo bunene na nikyo gitumi tugukorio tuthureja kameme na TV ria wendete burukire gitengo ga People's Choice Awards kuthura Wero TV na Wero FM tumarieto kuza kiri 15601 gutuma SMS no theri buru na gutimari nkuruki no riongera website yao ira niyo www.kuzaonce.co.ke Wero FM na Wero TV uma mundune ija werune. Solution sako kukurukira Solution Housing and Investment itokugwetogeni kire open day na site viewing ya Wega Estate na Nyuki ntariki nyanya cha mweri jua June mwaka juju njoi gwatire proti reo kwenda aja Wega Estate aroga ashionera kire makia Mount Kenya na ibaribia Loldaiga nkuruki kurina ukaria bokungana na barabara ithonde kibwega kurina ndoego cha stima riera ridhongi solar lighting stima na rojo rokungana Wega Estate nenda reke ya kumi yake kuma na Nyuki Town njoi gwatire proti na magoriza tekwinyiria mbubuko jwaku financing ne gukurukira Solution Sako ntumbante tonkuruki turingire dimo gukurukira 0722 335 332 kana 0723 850 924. Mwezi huu wa Mei, changamka na StarTimes. Tunaleta joto na channels mpya na shows mpya kwa ajili yako. Chagua bouquet yako na uwe connected. Enjoy magic na adventure zaidi kwenye Kili Channel. Oh man, this is gonna be awesome. Ni sherehe zaidi kwa wapenzi wa sporti, wrestling, basketball na football. A goal to send a message. Lipia subscription yako uwe connected. Guswa hisia na drama na telenovela freshi, movie kali, documentaries, mziki na lifestyle channel. Changamka na StarTimes. Let's get ready to download StarTimes on app kwa burudani kemkem wakati wowote popote ulipo. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Kaka, hii ni miujiza. Mimi nimejaribu kulima wa mahindi hadi nimekata tamaa. Nimebadilishwa na kilimo cha mahindi. Nauza mahindi yamenijengea. Na pia mashamba nimepata. Na isitoshe, napata lishe bora ya mifugo yangu. Shamba ndogo hivi unapata mazao mengi na pesa nyingi. Siri kwa wapi? Siri ni hii. Kwa mazao kemkem, napanda nikitumia Elgon Dhabiti Maize Planting na baadaye napalilia nikitumia Elgon Dhabiti Maize Top Dressing. Bas, matokeo ni mazao ya ajabu. Wacha nikatafuta hiyo Dhabiti. Ndio. Kwa mazao kemkem tumia Dhabiti Planting na Dhabiti Top Dressing Fertilizer iliyoongezwa virutubishi na maadini ya chokaa ili kupunguza asidi kwenye udongo na kuzidisha mazao. Dhabiti Top Dressing Fertilizer imethibitishwa na wataalam kwa manufaa ya mimea yako. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Ikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The Beauty and the Beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus.
mabate. We mama mabate. Mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. Mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate raino, ni raino, ni raino. My mama mabate raino, ni raino, ni raino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Tuthi na mbere arimo ma JSS kuma Central Imenti ni maugite makathi na mbere na mugomo mwankare thirikari ikama bakandarathi ya gutura nimerete aciari ni mamenye ona ethirwa ciana cio irwa cukuru ya ciana inutithiritwe kithomithwa nonto arimo matima cukuru mariuga ni makubangania maandamano mamanene maria makethirwa makireta bamwe arimo kuma ichuo bunge cionthe ni kenda cia Miru ni macokete Moronta Ministry ya Kithomo nonto akobesha na barua kiri arimo arungamiri mama cukuru inenkero kiri arimo ma JSS ni kenda mauganiki matithiritwe me cukuru mutugikare enacio. Mugomo jwarimo Junior Secondary no jwithite na mbere na baba ne arimo bakuma mirigene ya Central Imenti. Solidarity forever for the junior school to start. Bakiaria nande kibante twarimo baba badiuga na gwika cheruerune ate na bao baretinda skuru theri bate kwamukira mathomo ni untu ni bagomete na badiuga bagachoka skuru ona bandi kwa kandrathi ya permanent and pensionable anene beto na maskuru mind teachers twebera batige kwa area thirikari batige kweja na the wrong information. Let them provide the right information that we are not in the school and we are not going back to the school until our issues are addressed. Arimo bare abapiwa ni baba kwera bagaitana junior school mathomo ja junior school na junior school ote mathomo ja kuendelea complete tige ni kwa erwa tote sukuru na tote choka thai burerwa bote bunenkanire arimo pa primary ba share lessons mwalimu ore alitani kulitana primary content area to ritana ne secondary piwa secondary neu niwe baremerwa kenda batirombi kwejikulitana benandi beti kodithia diploma bungini arimo baraba meneretie rwangirwa kithomo bakiwa ni rukuba makia na rimo bana bakiwa batigorogwa gitumikira bogete arimo anene ba maskuru baretera baruga chumite kirwangirwa kithomo barugira chikuboria bande gitumi bethera batengo gine. We know our right, we know what we are doing, the intimidation that they are sending to teachers. We are updated, we have to time. Itoko menya to baruga to bakodioro in the circular bageto maera anene beto baturetera, those are just papers. Thirikari iboto storete bwetu andikaira baruga bwetu raitu andike niki tonto tutari ngogene tutengogene na tutechoka na bombere tekanya boto andikite bwetu andikira baruga ikandarathi twarikanetie na abwe kwa hivyo bwethe ibo kwenda tuchoka chukuru tuandikire ni baruga cia PNP June tuchoke chukuru tugaitane anaba iromba ria arimo baba ni rwangirwa TSC guchokia nkumere twere ya wandikani bwarimo kenda bakagunika bonthe na mutarata jo mwanka jura barikitie mathomo jao turatumera merit list kwandikwa
ukethira wizi wikinyia miaka fulani ugo kajukua no kaandiko permanent na turaite yangu geu neshima muno kabisa tha izi mandu jaragarukire twakaikenyeri kuturi ureta mathikone ukaigua na kwa ngania eja kana ngoro baruga kwa ati utize MB fulani utena ngiri magana jana utiandikwa tona ngugi toka bobo tengani ni arimo baraba ugetene bakuthuranira maandamano jamane na Jamero jarimo ba JSS bakuma ishigo mbunge bionthe na tutirime nemero kaunti twinda arimo na tukaandamana mega demonstration no tukatiga kuandamana no tutote chukuru tutona kugengi na tukarea kwa 17 tware za tona ariko ewi ngarama egweta maandamana imakatema wagus power mageshigo mbunge ka centro imenti nke report la tosha wero rea kwa rietwa ni mutuge kare. Kamiti ya kigina bunge ni nene ni endekithitwe arimo ma JSS kugairwa kigina gia kumandika na kandarathi ya PNP kire budget ya mwaka wa 2024 kuthi mwaka wa 2025 mukaririgiti wa kamiti ino Ndindi Nyoro na ugite kurina obatu wa thirikari kuraitha mabataro ma arimo mamano nturimedhiritwe makiruta wira mwega mumu na ukonekana ne mukaririgiti wa kamiti ya kithomo Julius Meri na bidhurite nkuruki ya bilioni 29 ni gutumika kiri cukuru cia JSS na cio bilioni 3 igitumikaga kiri mubango wa kurumia arutwa irio. Anthony Kathinya na riboti ino. Mwekalietwa kamiti obangani bwa kigina ya bunge nene Ndindi Nyoro akaleka gitakala kamiti eno ikutikagire mendekithie makigina kira ikwendekithio ni kamiti ya kithomo ya bungo eno kenda gwitithia na mbere mathomo. Ndindi aliwa kamiti eno enda kigina kira gigatengwa kiri mathomo ma junior secondary schools kurungamira kwandikwa kwa arimu bonde ba JSS. We have JSS teachers. The first batch was 26,000. The second batch was 20,000. This budget committee would want a situation where we hire on permanent and pensionable. Not the 26,000, but the 46,000. How much would it cost to hire on PNP all the JSS teachers, because that is the spirit of this committee? We would want you to give us the cost, because it is the spirit of the budget committee that these people have endured enough. They have given their time. They have sacrificed for the country. I think it is fair that we also give them back what deserves to them. That we need sufficient human capital. We need teachers to be employed. And these teachers, their salaries should be increased as just the way you proposed. Kulinga na mwekalietwa kamiti ya kithomo Julius Meli gutigira arimu bonde ba JSS 40 ni bakwandikwa kira gikwendekana ni kigina kia bilioni 28 gatanthaithandatu. JSS teachers, and I want to plead with this committee that to employ 46,000 teachers, you only need, I'm saying only because we are having a budget of 3.something trillion, 28.6 billion. Currently, you are provided for about 20,000. But if you can give... How much have you provided so far? So far, you have provided 8.3 billion. And for PNP, and 4.7 for interns. So if we can say we don't want to take in interns this year, for example, then you only need 13 billion. So you'll add only 14.6 billion. And every 46,000 teachers will be taken in. Amwe nogu kamiti ene obangane bwa kigina ya Ndindi Nyoro ilenda kigina kiganu gutonga kire mathomo maskuru jegoro. Supposing there is no supplementary budget, how much money is needed on top of what you've already allocated to run higher education without interruption? Higher education meaning ongoing students, and first years will be joining from September going forward. How much money is needed? Universities, assuming also that we have, we don't need supplementaries, you will require 43 billion for continuing
and ongoing students, knowing that we have two funding formulas, differentiated unit costs and the new funding formula, which we are banding students in 5 banding areas. Kamiti ene obangane bwa kigina kithijaga na mbere kwendekithia kigina kiganu gutengo kiri mubango gutigera skuru je Nairobi ya kwigana. Kamiti ya kithomo nene lithite kigina kire kwendekana ne bilioni 3. We have had floods. Before floods, we had famine. We have had the issues that are beyond our control. And therefore, there are Kenyans who need to be supported to actually be in school. So if you have to make a balance that will go through the long haul of the financial year, how much money is needed for school feeding program? School feeding for all school days and to cover everything. Last year we had 4.9 billion for the whole year. So we have gotten 2 billion. Maybe now you need to cover the rest. So you need 3 billion more. We need 3 billion more for that. Then kamiti ene ya kithomo yendekithite bilioni 640 kuthikirwa ang'iro wa kithomo kurungamira mendekithia nkurani mara makwendekana. Kuma muji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Mubunge wa Mara Kareke Mbiuki na ugite CS Professor Kithure Kindiki kuthie kuthagana Rais Ruto kibaroni kia ndege nyuma ya ndiunga ya Amerika nikionaneria kinene ati minister uyu ari rubaruni rwa rais na kuogoma untu matharakanithia maribantu ni babega gisiasa. Akiaria ari mamburani ntereshia mutaroni nonekanite kuringira ndebe nyaga mu Israeli kuyukia gitikia mubunge wa Mara wona au mwaka wa 2027. Samuel Gaishima na ripoti ino. Ikiatho gya gucokia nkatho kia abisa wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Wycliffe Kinyua Kabinga bari amwe na Jadel Nyagambogo kira kiruthiritwe ntere cha mutaroni wa dia Magumoni na gete wa imunini wa gavana Wilson Muisiraeli bari amwe na mubunge wa ichigo kia Mara Kareke Mbiuki na bamwe ba MCA. Kareke na gwetete gucoka aganthiguru kwa Rais William Ruto kuma nthiguru ya Amerika arathaganirwe kienini kia ndege kia Jomo Kenyatta minister wa ukaria Professor Kithure Kindiki takionaniria kinene kia urumwe buraburio gatigatiga Kindiki na rais. Nkuruki Kareke akiugaga ati onto bobo ibobatiri kujukwa ta wirigiro bonene bwa Kindiki kuigwa ari na mwerekera umwega gwa gichiacha onto bura igikeno kinyakire akariba kaunti ya Tharaka Nithi. Ndonire Kindiki agite gukaribisha His Excellency the President ya metena miti America. Mujugwa kuma ya motenda ko ya muno na inya. Ndona gwe William Ruto ni akomenyo no kona kigirwa ya poti ya une Kindiki. Kwina mathamu maria Murungu agututarira. Ona atumia tengene tumaindi kurwa twina deputy president au meteta Tharaka Nithi county. Ama namna gani? Kwa hivyo hiyo ndio maombi yetu tulikinya kairo bwana huko kwina pension. Kareke nkurukina aririti chiacha cha ichigo bunge kia Mara araonanitie kuringira ndebe munini wa gavana Wilson Muisiraeli kujukia iti kia mujumbe wa Mara kithuranoni kia mwanka wa 2027 kagita karanwe akaigwa agichwa giti kia ugavana. Tukifika pahali tunafika huko tunaelekea huko mbele. Itakuwa area mkiromba kutuka the third governor of Tharaka Nithi county. My brother Mheshimiwa Muisiraeli muntu nani ndaelele. Likula marabara kwenda Kiteki bakinya 17 na mmoja wao ni Mheshimiwa Muisiraeli. Ula tuambanie ni safari ya siasa o 2017 o 2007. Na bado tuko na yeye na Mulungu ni wa kiama. Mulungu ni wa kiama. Muisiraeli ambegia kansa. ADMCA. Leo ni deputy governor. Leo ni mdosi wakwa. Leo ni mbalagia ngeta His Excellency the Deputy Governor wa Tharaka Nithi County Mheshimiwa Muisiraeli. Na kwa ugo na huko ungetukuga na Mara tuko na imani Mwenyezi Mungu atatuonekania na tutaendelea kufanya kazi pamoja. MCA Wanja Karuku agikathaga utongoria bwa Karekerera ari mubunge wa gichigo kia Nithi. Nimenda kumura moka mukiragwa baba yao augire kagurire kura. Tabu mwaragwo
ni tuonire maendeleo leo ari kunonto ndeni baba aronga ma first term ari MP na ari mu Makanga ni ndamuthurire na ni nonire mawira mau atuthure maralo ugiria baba ana noa wa mbere watuthondekera chuka stage tutaina nkinya na kioro kire gya chuka stage twaretewe ni baba yao. Noe Muisiraeli ariuga ati we atire na mwana wa ndakana wa mugongo kiri baraba guchwa giti kia ugavana. Niyo ndwaraganiri kaunti onde. Na ndirombera antu babondo bakwenda giti kia ngavana ngauwa moya bararime. Nikenda beza noka tukarura kirumba rwetu rwa PC rwa mendete muno. Kana utije tukarwina etara iradimo. Romwanjo na tukine mana tukina nombra MP wetu bonde na ndeba ina yakalwe na nikana muno ne mheshimiwa Kareke na njiji kambuge omunde ona bagatiri nabo bakerana wega muno na mundu twaje kuromba kura mundu ne aromera cera jiao Nkiripotera Weru TV kuma gicigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Nkorokia aremi 600 kuma mwiriga wa Kithare tigania East ni makoronta Shibua itura riu ni kire makuga na kumatunya mugunda wao uria uri mubakani wa Isiolo na Meru bantu bagwitwa Mbataru tukiaraniria na Shibu uyu na kanite nditango ino na kuga migunda ino ibeshanitwe ikirumagira watho na uria akwigua tikwiganira nethirwe akithie koti ashwe Kyoto. Kevin Kimathi na inu Yui mwiri ayo arimi nkulukia manatandatu pa mwiri wa Kithare netiganisi bakiromba buruthi rikari nene okulukira ministry ya ukaria bandene rungula Professor Kithuri Okindiki ubateithia kumania asibu monene omwe nteriuro ubathangikitie Bruna wamba bwa miunda ntere Mbataru miankeni ya county ya Meru na county Muturi ya Isiolo. Tunaomba serikali tusaidie, serikali ya William Ruto ile ambao amepatia bwana Kindiki Ministry ya Interior ambaye yule anatunyanyasa ni chifu wake. Tunaomba Kindiki atusikize leo, akuja atuokoe, atusaidie. Tunalilia yeye akuja atusaidie ndio huyu mtu aachane na mashamba yetu, sisi tuingie kwa mashamba yetu tukalime. Kwa hivyo tunaomba hata bwana Kindiki akuje huku kwetu, tutakuwa na mkutano mkubwa. Tunamuomba akuja tusikize, tumwambie shinda zetu, na hata kama hatakuja huku sisi tutaenda huko Nairobi kwa ofisi yake tuende tumwelezee shinda zetu, lakini ninaamini ya kwamba anasikia vile tunasema na atakuja kutusaidia. Kwa hivyo tunalilia Kindiki akuja atusaidie ili huyu chifu wake akuja awache kutunyang'anya mashamba yetu. County Commissioner wa Meru Bwana Ouma na ndirekoromba County Commissioner kwa unyenyekevu mwingi, tafadhali hii shinda ya Mbataru imekuwepo kwa muda mrefu. Hawa watu wakienda pale wananyanyaswa. Tafadhali County Commissioner wetu tunakuomba ufanye mkutano wa security ya dharura kabisa. Hawa watu wa Kitharene wateremke kule tuongee mambo tukiwa pale. Kana tabugua buloi. Mambo ya Mbataru hatutaki yazungumziwe Morere, tunataka yazungumziwe wapi? Kana tabugua buloi. Munasema County Commissioner afanye mkutano wa dharura ili watu wetu wapate haki wapi? Na kama unafikiria utanyanyasa hawa maana unaona kama wanyonge, nataka niseme tutanjitoa kwa pesa, tutanjitoa hata kwa mfuko na tutanjitoa hata kisheria, maana lazima tutatea haki ya nani? Kuringa na mkaririte wa remibao ni ati Shiboyo kabathangikitie Buruni ontwena Kainya na aria Shiboyo arianite abu akiwa wa miundere na yo mwankathai imiundewe ntere ukiwatho na kinya kithirikari ukulukira kinya kuruba kanjo enjuri ncheke amete na ndilasu ibathiriria mbareo banenkera munda na maandiko na ba iwasaino ichamani watigania east chamani otigania west na chamani o central nororo amirite chionde general ni abo basaina banenkera munda no ntoira inde kumunya mururu enda nkwenda kuatire ute munda wa muntu ndi no awonte me akwambirwa renge kinya yara nteme awikwa kire yara nteme awikwa ke ministers case ira menya awikwa kire yone high court ni o stage ya mbara kwa riri
antu aba utanthi ba mbongaira antu kabatia tetiende batibatu tabakiongana baita manage rumanthi kuutha mbeca iu tena bata isandaka chioyu tena thina chio lakini yankwenda kuwa atiri uro kwenda ntuna munda na ite ofisine ya dilazo ayukie consent nonto inte yoko yukie consent nonto ndina munda imbigirite ni tobya konde nabyo bainde nayo aita nambere ututikana ukiribobo kithaka ki tukathia na nuwe na ututisha nonto ena ground aka watu ike kotini atutumira barua cha wakili akiwa ito muthugirio tutamwita mwamba winto baticha hata kidogo kankwenda obera ngwe andi bokati ba mona ikikuthira kumya ki na ne ontware miboba itete oshoga kurima kithakene kire kana mishie twesibuyu atwe ito bangeta weta kurima renge thano na arimi batu kuwatana na kaule kamwe tuteta minde na tukurima na maburumi undira nuwe mbataro bwaithira bukarima lakini uraka uwa yoke kana urambonia rondoroke na ambiriete nkamurwera kinya kithe kenge ngaita karime ari usibuyu ni onto kuirumika thumba rumini arimi bao buru aitete amba kuthia tomu kwa mwanka buru ayukiru etalire akiwathore kana akithaka kiba kuthetera uyo akurwa andu mangire no ntuntete kuru kotini iba kuene batonere ruare abaite tondu manga kianine takwendi bari nene ende bakaroromera ruyo noronge wetha kwe mukuru no tomeri barua aithiro na akuru banjori no akaroromera na winde thande kuraya winde munene Weru TV kumaburi mbita wake Uvin Kimathi ni wega nuntu akona kanya kurumira nteto cietu riu nkwendere utuko umwega monaniria wetu mathithio tuko monthi ni Purity Richard mbitagwa Christine Wanjeru.